Ndio maana lazima ujifunze kuwa msiri kwa hii dunia ya leo. Umenielewa vizuri? Jifunze kuwa msiri. Umechaguliwa, unatakiwa upandishwe cheo, usianze kutangaza. Hata ofisini pale, bwana tumesikia jina lako limechaguliwa, ambia sio mimi huyo, majina yanafanana. Bwana ndo wewe. Na ukisikia tu watu mahiri, hodari, wanajua hii dunia hawawezi kutembea wenyewe bila kuwa na watu maalumu wa kuwafanya wao wafike kwenye ndoto zao. Watu wengine tupo duniani kuwashika tu watu wafikie ndoto zao. Umeelewa vizuri? Wenzio wana waganga wao kwenye project zao, hawafanyi chochote bila kuwashirikisha. Umepata dili lako kubwa, dili la milioni 200, umshirikishi mtumishi wa Mungu, unaenda kichwa alitotiki, kwa sababu hiyo dili watu wengi wanaitaka. Kwa hiyo watu wenye akili, kila hatua ya maendeleo wanawaona baba zao. Na mimi napatikana. Baba wa kiroho lazima apatikane. Ukiona baba wa kiroho hataki kupatikana, kuna shida hapo.